Hello, my subscribers. Example ko tata is utility cart nga kailangan kong usaran ijay banyo. Kasi small space lang niya banyo may kan iso ti usarat dito nga ano. Dagiti materials in war ko sunan. So just make sure everything is complete. So kung na letter A, I have 2. So I have 1 and 2. Dayiting nga, may mesa lang tihol na. So, iso dahil may mesa tihol na ni. Tapos, 1, 2, 3, 4. At ini kas plastic nga talod o patda. 1, 2, 3, 4. Kasi, that's letter E. So, letter E is 4 o patda. So, makita mo yung instruction. So, another one. Ano yung letter B na ibagatin C. What is letter C? The letter C, kung nakat, there's 2 of them. So, letter C. So, dagiti ni at the T, anya ti difference da. They need to go up like this. Tapos, ano da, agsen na pa rin nga duwa. So, there's 4. So, between C and D, 4. So, C and D is 4. And letter E, where's our letter E? Ano baga ki letter E? So, stick nga dagiti ni upat da. And F, where's letter F? Ato ni duwa. F is 2. There's 1, 2. And I have this one, 1 and 2. And G, where's the letter G? The wheels. G is 2. 1. The yada ti brake na is 2. And the may sa awan ti brake. H. And then letter I times 2. The letter I ni, iti picture. So there's 1 and 2. And then for the materials sa usaram, ato ni kasla wrench ato ni may sa and BB. Ito ni. There's 6 of them. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then CC. CC, CD, F, dati dami na. So kompleto ti materials in suggestion niyo usaram. So you'll need a crosshead screwdriver. So dito yung screw head. Kasi screw head atin yung isalan tayo. Okay, now I can start assembling. So the instruction na inyo tiuna ang aramitan. So timbaga na dito yun. So the best thing you would do is to spread. Ito na ito na makita. So number 1 is to put letter C and D together. So, ato letter C and D. So, make sure. Ano ito, letter C. Duwa da ato niyo. Dapat letter C and D. You put them all together. Pero gusto nga ba ato eh. Taday pinili pa yung kanti gulong. So it needs to go like this. So hindi magsama kasi maglaan. No, this is not. So ibig sabihin ito unang tilagana na ito. Okay, kastana ni ato ini. Kasi dito iti base na. So it's useful nga. Tada ito ini plus at dadali makikita nga picture mo kasama iso ng assembly. So pag sinabatin isudat at tan, nakaste ni. But first and foremost, you'll use your letter B. Okay, is kung ating itunod na. BB.
Hello, after 20 minutes na inassemble ko, nabuok matlaangan. Napinta sa Suna nga brand, very sturdy Suna. Tapos kumpleto pa iti gamit nga ito da kanya. So, I got my 3-layer of utility cart. There you go. Thank you. Until my next video. Bye.